जेजू निराशावादी नाही, ताचे तसलो आशावादी मेळचो ना. तशें म्हणटना सुवार्थेंत परगट जावचे जेजूचे मिसावां उदेशी उलोवणे एक सब्जेक्टिव्ह वा स्वत्व प्रधान चिंतप न्हय, बगर तातून गूंड ऑब्जेक्टिव्ह वा वस्तुनिश्ठ चिंतप आटापलां. जेजू मिसावांत कष्टच नांत तें बारीस सलीस म्हणून सांगच्या उतळ चिंतपाचो न्हय. आनी आपणा संगी जेजू आसा म्हणून मिसावांक वेताना सुण्या वागटां बरी वचूंक करचो सुवार्थेचो जिनोसी न्हय. मिसावांच्या वावरांत रितेपणाक उलो दिल्लो जेजू मिसावांतले इनसेक्युरिटी वा अभद्रताये विशीं उलोवन आपली शिकोवन मुंदरिता. सुवार्ता परगट करतना विशेष दगदनी, विरोधपण, उपराटणी, अभद्रती बगूंक मेळटली म्हणून जेजू जागृतकाय सांगता. अशें म्हणटना जेजू आपल्या पाटलाव्यांक मिसावांत सोण सोडता म्हणून अर्थ न्हय. असल्या नेगेटिव्ह वा ऋणात्मक परिस्थितींत ताच्या पाटलाव्यांनी धैर्य सांडिनासतना जेजूचेर विश्वास दृढ करूंक, बापाच्या प्रेरक आत्म्यानूच तोंडांत घालच्या उतरांक राखून रावूंक, चतुरतेन आनी सादेपणान फुडें सुमकूंक जेजू प्रेरण दिता. मारांक, झडती करतल्यांक, जीव काडतल्यांक, धग दितल्यांक भियेनासतना जेजूक साक्ष दिवच्या मिसावांक आमकां आपयलां म्हणलो सुवार्थेंतलो प्रवाद आज आमचे मदें भोव खरो जाल्लो दिसून येता.